राज्यपालांनी गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण केली। मुख्यमंत्र्यांच्या साखळे मतदारसंघात भोवडी करून समारोप। राज्यपालांनी देऊळ दर्ग्यांनी दर्शन घेतले। राज्यपाल ग्राम राज्य आणि ग्राम संस्थांचे सबलीकरणाचेर उलयलो। Behind me, of course, Gandhiji and our Pandit Dindayal Upadhyaya, two of our important national pride personalities. Gandhiji told us, I quote, "My idea of village Swaraj is that it's a complete independent of its neighbors for its own vital wants and yet interdependent for many others, which depends is a necessity." So the Gandhi's concept is every village, Grama Swaraj, village people will be more equipped. Their satisfaction is the mandate of the people for our democracy. Pandit Dindayal Upadhyaya, the present setup, myself, my Chief Minister, my Prime Minister, we are all getting inspiration from Pandit Dindayal Upadhyaya. Dindayal said, quote, "I will not assess the advancement of my country by what the government did or what the scientists achieved, but I will assess the advancement of my country." I am underlining, I will assess the advancement of my country in terms of the advancement of the men in village. मुख्यमंत्री म्हणता प्रत्येक कामात राज्यपालांचे मार्गदर्शन महत्वाचे। सरकार चलयता असताना त्यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन हे म्हाका वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून ते हांगासर रुजू जाल्यार तेन्नाच्यान म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक गायड करपाचो म्हणजे व्हडल्या भावा प्रमाणे जे मार्गदर्शन करपाचें काम हे सातत्यान ते करतात आनी तांणी केल्ले विविध उपक्रम हे सरकाराक मार्गदर्शक ठरता। वेळच्या वेळी खंयसर जर काही चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यारूय तिची सजेशन ही सातत्यात आसता। केंद्र राष्ट्रपतीच्या ऑफिसांतल्यान तांचे ऑफिस हे मॉनिटर करता। विविध राष्ट्रपती खातीर सरकार कशें चल्लां हाचे रिपोर्ट्स आसतले किंवा आमच्या केंद्रीय नेतृत्वा खातीर हांगासलें सरकार कशा पद्दतीन चल्लां, हांगासल्यो वेगवेगळ्यो समस्या हाजें निवारण जावचें म्हणून वेळच्या वेळी म्हणजे होम मिनिस्टर आसत, राष्ट्रपती आसत जे आमी करताच, बट त्याच बरोबर स्वता राज्यपालूय बी तें काम करीत आसता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।